tuzaduhurira na mukongomani ni itangazo nzoza ntera isariyuti ngure koka nuko nitwaduhura nzoza ntera isariyuti nimbara ngure koka yararirimbye hariya mu gitaramo cyo kuwa gatanu ubwenge burashira ibivumvuri biraza za saruhembe na vunderi inzuki ibintu byose birivangaha bikubita jamu biragongana amatara aracana byanga kubisanya yararirimbye ngo alongola kasone oya kotala Yasalakana kotelengana na mukiliye Yesu wasalakana na bisowaye Polo Yesu esi yesikana kai Salomida gaiva ene peche pli Yasalakana kotelengana na mukiliye Yesu wasalakana na bisowaye Polo Yesu esi yesikana kai Salomida gaiva ene peche pli zorinda tegereje gusa ko Yesu azaza kuko abantu bamaze kunegwa bazabashitura ngo nanaka zaba hari niko gutera moto umugere kugira ngo igende kugira ngo babinginga inzira zose bamara bakameza bafata umuntu gutya na mikoro kagire uzunanirwa gusenga no mucumburi wenyine ukananirwa no kwiyesha gacira imbere y'abanebwe ukicara muri restaurant ugataha bagusomye ugataha bakurungurutsa izina se yo gushaka amafaranga niryo kubayisha Imana no gutuma umwana w'Imana himbazwa nyuma y'izo nyungu izindi zose ziragapfa zitabonetse izindi zose Imana izozimpore duhaye agaciro kose kabaho ubutumire bwanyu bivuye ku mutima Imana ibahereza umugisha niteka ni ikintu azi uko nogereranya naco ni impano ikomeye muduhaye Imana ibagirire neza kutwakira kuduha kaze kubana namwe n'umugisha niteka rikomeye Imana idakiranirwa ibagirire neza mwese uko mungana turashimira abapastori twazananye ndabona basa n'abagiye kugenda ariko mugende tubashimiye kandi byimazeyo n'ijambo mutuganiriye ryiza rwose Imana ibagirire neza nimuragera iwanyu muzobatashe amahoro y'Imana asumba yomenywa taramira imitima yanyu mwese uko mungana ahangaha Yesu abagirire neza amen turasoma ijambo turi buganireho duhereye mu Bikorinto ba mbere igice cya mbere no kuri 30 Abakorinto ba mbere imwe no kuri 30 niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwizwa no gucungurwa kugira ngo bibe nkuko byanditswe ngo wirata yirata Uwiteka amen Mwami Imana ubane natwe twongeye guca bugufi cyane ntabwo byari bikwiriye ko tugera mu rusengero ntabwo byari bikwiye ko tugera hahera aba no guhagarara imbere yawe turanduye ntitubone namba
twezesha amaraso yawe mwami buryo bumwe mu bitekerezo muri twe mu mutwe mu mitima tubabarire mwami Imana wabarire umuntu wese maze utwereze kuganira icy'ubugingo tugeshejwe n'umwuka wera mu izina rya Yesu amen. Turaganira umwanya natwe utari muremure cyane ijambo ubwenge buva ku Mana. Ubwenge buva ku Mana ubwo aribwo ubwenge ni bwiza cyane ngo buruta izahabu y'agaciro buruta izahabu y'indobanure. Ubwenge ni impano iva ku Mana. Iyo umuntu abufite ashimwa n'Imana agashimwa n'abantu. Bibiliya ivuga ku mikurire ya Yesu iravuga ngo uwo mwana arakura ngo agwize imbaraga n'ubwenge ngo akura ashimwa n'abantu. Ubwenge rero nibwo bwenge bwavuye ku Mana. Ubwenge umuntu atazi icyo yabugurana. Uzi icyo yabugurana ariko ubu bwenge ubw'agaciro cyane. Torero ry'Imana muraha bakristo muraha umuntu wese uraha turabasabira kugira ubwenge bw'Imana. Yesu asenga hafi bwa nyuma yaravuze ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Yaravuze ngo twimure ibiri mu mitwe y'inzoka bize muri twe aba ari byo bitugenga. Ahubwo yaravuze ngo tube abanyabwenge kugeza ku rwego namba inzoka itazaduhenda muri isi. Niba inzoka iri kwijana tube turi kwijana ryuzuye. Niba Satani ari ku rugero rw'amagana tube turi kuri urwo rugero. Bizatuma tudatsindwa n'uburiganya bwa Satani. Azi kwiyoberanya, azi kwihindagura, ariko inzira yose yozamo niba dufite ubwenge bwavuye ku Mana tuzarondora tumenye ko yari Satani. Tuzamenya ko iba ari iby'Imana iba atari iby'Imana. Tuzamenya ko ibi ari iby'iki gihe ibi bitazwi n'Imana isumba byose. Niki kizabiduhishurira n'ubwenge bw'Imana. Bwana sifiwe. Nuwuhe mutwaro munini umukristo yojana mu masengesho gusenga? Nuyu wonyine nukubwira Imana ngo umpereze ubwenge Mwana. Umpereze ubwenge Mana. Nicyo kintu Imana itazi gutanga cyonyine. Iyo itanze ubwenge ngo izigereka ijambo rivuga ngo mbuguhanye n'ibindi byose.
n'ibindi utasabye mbigeretseho kubera ko wasabye ubwenge. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ubwenge ni ikimenyetso cy'umuntu muzima ugeze mu gihagararo gikwiriye cya Kristo, utagitereganywa n'imiraba, utagikubitwe epfo na ruguru. Ubwenge si urugero rw'inshingano, n'urugero rwo gupfa no kuzuka kwa Kristo mu mibereho y'umuntu. Ubwenge si izina, si amavuta. Bwana asifiwe. Ni imbaraga z'Imana n'imirimo yayo mu bugingo bwahindutse, mu bugingo bwihaye Imana. Ubwenge ni umucyo, ni itabaza ry'Imana rimurikira amayira yose y'umuntu, rikamurikira ubwenge iriya ibwina bw'umutima, bukazana umucyo witangaza, umwijima ugashira mu mutima, umwijima ugashira mu nzira z'umuntu, umwijima ugashira mu mibereho y'umuntu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ubwenge, Bwana asifiwe. Amen. Nukumva, nukumenya ko aha sindi esane muri rusengero waje Nazarene. Sindi muri Nazarene. Ubwenge isi tubwira ngo turi muri Nazarene, katubwira ngo turi muri Afrika. Ariko ubwenge bwavuye ku Mana buraduhamiriza ko turi imbere y'Imana. Uko biri kose, uko bisa kose, noba munsi y'igiti, noba munsi ya beto, nogereka ibiringiti, nogerekaho sinzi, bagapfuka. Ariko ubwenge burampamiriza ngo uko biri kose uri imbere y'Imana, uko biri kose uri imbere y'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Kandi ubwenge bw'Imana butumvisa ko tutaza dutamba turi kumwe n'abantu. Nicyo gituma ntamba nkuri imbere ya ntebe y'Imana izocira imanza abazima n'abapfu. Bukanumvisa ko aha sindi kumwe na runaka, utwo nigira twose nkatugira kutugira imbere y'Imana. Karirimba nkuri imbere y'Imana, ngasenga nkuri imbere y'Imana, ngatamba nkuri imbere y'Imana. Kuzuzwa kutari muri Afrika, kutari imbere ya kamere, kuzuzwa nkuri imbere y'Imana. Izogarura iyo ruga, Bwana asifiwe, ikazambaza ku munsi wa nyuma ngo iki gifaransa kitagira akoro wagikuye he? Ninde wakubwiye kukivuga? Ubwenge ntibuza bukurura isifa yanje, ntibuza bukurura guhitinga. Bwana asifiwe. Kandi ubwenge bwavuye ku Mana ntabwo bumobiliza ngo ngaragare. Umuntu umwe yarambwiye ngo umusore umwe yagiye gutamba ngo amusigira telefone ngo aguma amwerekezeho ngo uko ahatamba kose, kugira ngo nibasokaga ayerekane. Hatingeza aho ndaruha kuko yari yangize gutya, ndamani ku mwanya ndaruha ukuboko. Ubwenge bw'isi, ubwenge bw'abadayimoni, ubwenge bw'icyakura, ubwenge utwengetwa. Hallelujah. Hallelujah. Bibiri iravuga ngo ubwenge bwavuye ku Mana buraboneye, tibugira gatsembwa, tibugira uburyarya, tibugira kandi n'ubwenge bwavuye ku Mana. Hallelujah. Hallelujah. Kandi ubwenge bwavuye ku Mana ntaho buhuriye no kwa bamarume, ntaho buhuriye na data na mama, tibuhuye na kaminuza, tibuhuye ni doktora. Ubwo bwenge niki? N'ubwenge Maria yarabutwita amezi 9 abo byari Bethlehem. Bibiri iravuga, Bwana asifiwe, ngo niwe waduhindukiye ubwenge buva ku Mana. Nta bundi bwenge bwavuye ku Mana, nta bundi bwenge Imana yemera atari Yesu muri twe. Ese turi kumwe?
tugiye kurangiza. Ubwenge Imana yemera ni bumwe, niba ubwo bwenge ariko buza buduhesha kuririmba bukaduhesha kubana n'abantu, si experience, si kaminuza, n'ubwenge bwavuye ku Mana. Kandi ubwo bwenge Bwana asifiwe ni Yesu mwana w'Imana, ni Yesu. Haleluya, haleluya. Ngo bahamagaye intumwa mu rukiko baraziburanye ngo bananirwa kuzitsinda, ngo barabazanye batesa abantu ko batize, none bananiye batabacamanza n'abagabo bibirangirira, ariko ngo bibuka ko babanaga na Yesu Kristo, baravuga ngo ntitwabashobora. Ngo kuko batekereje ngo basanga batotsinda umwuka w'Imana ubarimo, n'ubuhanga buzuye, n'ubwenge butangaje. Bavandi, ubwenge niki? N'umwambaro w'ururimi ubwenge n'umwenda, ni shocks, ni koti, ni costume, ni inkweto z'ururimi muzamuho. Ururimi nta kindi kiza kirwambika kikarubera, n'ubwenge. Ubwenge niyo parfait y'ururimi. Niba ushaka, haleluya, haleluya, ku rurimi rwawe ruberwa rwambika ubwenge, uzoberwa, amagambo yawe azoba ari meza cyane, azoba asize cyane, azotambuka neza cyane, kubera ko yambaye ubwenge bwavuye ku Mana. Ubwenge bwavuye ku Mana. Bwana asifiwe. Tituzi guhitamo, Primusi n'inyange ni kimwe, byose bimara inyota. Umugore w'abandi n'uwawe bose ni kimwe. Kwicara imbere n'inyuma hose ni ku ntebe. Gutuka umuntu no kumubwira neza byose ndabibashije mu kanwa. Ese turi kumwe ba? Haleluya, haleluya. Kubana neza no kubana nabi byose ndabyemerewe. Bibiliya ivuga ngo byose turabyemerewe, ariko ngo siko byose bitugirira umumaro. Ariko muri ibyo byose, haleluya, hari haleluya, muri ibyo byose hari itabaza ryavuye ku Mana, kandi rikorera mu mitima yacu, n'ubwenge twahawe n'Imana nibwo buzabumurika bukatwereka inzira iboneye. Bibiliya iravuga ngo ni ijambo rirushaho gukomera cyane, ngo muzaba mukoze neza muryitaho, ngo rimeze nk'inyenyeri yo mu ruturuturu. Ni ijambo ry'ubwenge, ni ijambo riboneye, ni ijambo ry'ubugingo, ni ijambo ry'agakiza. Haleluya. Ubupfapfa uzagonona icyubahiro cy'umuntu kigashira burundu. Ubupfapfa ni absence y'ubwenge. Ubupfapfa bubaho ubwenge butaba. Ubupfapfa since n'icyago kuri isi, since umuntu aza yubaka ibintu bikononwa n'ubupfapfa butoya cyane, bugasenya umuntu akibagirana agashira kubera ubupfapfa. Haleluya, haleluya. Ariko ubwenge, Bwana asifiwe, niba hari urufatiro, niba hari ahantu icyubahiro gihagarara, niba hari umusingi w'icyubahiro, icyubahiro gihagarara gihagaze ku bwenge. Agaciro k'umuntu gahagaze ku bwenge. Imbaraga z'umuntu zihagaze ku bwenge. Haleluya. Imana ibwira Salomo ngo saba icyo ushaka Salomo, saba ndaguha. Ngo
n'umutambyi nka igihumbi ziwe ngo aravuga ngo ntibabarire hakani yarayibyaye muhere kuyerera n'inyamibwa ziruta izindi nimutemagure ngo bakizitwika Imana irabumba Imana iraza ngo ibaza Salomo ngo saba Salo vuga nguhe nikushaka mbwira nguhe Salo ngo aratuza cyane ntiyahubuka nubwo Imana yari yamutitirije ntigeze ahubuka cyangwa ngo avuga ngo aratera hera ya 80 cyangwa ngo nimushiramo igisirimba ngo tubanze dusirimbe oya he nk'umuntu uri pose nk'umuntu muzima kame bwana sifi muzamwihesha agaciro nk'abantu bafashiranga mu ntare siko bimeze uzunanirwa gusenga no mucumba uri wenyine ukananirwa no kwihesha agaciro imbere y'abanebwe ukicara muri restaurant ugataha bagusomye ugataha bakurungurutsa niba hari urugi rukingira umuntu n'umupfafa n'utarize primaire bakagira ngo none yaraminuje ubwenge n'urugi ubwenge n'umwango ubwenge ni portail buza buguhisha bukaguhisha bagakabakaba bagahiga bagahebura ubwenge n'inzitamenwa bavandi munyabwenge haza navuga menshi cyane kuko biravuga ngo amagambo menshi ntabura ngo bicumura umuntu azaguheza audience ngo muganire ikiza kubwira ko ari umuhanga kandi yakurangije azokuvugisha rimwe no maruvuge 50 namara gusubiza kandi gato no maruvuge inde 50 akubwire ngo sanga umwana urarangiye nukuvuga ngo ibyo wavuze yashize muri memoire agiye kurambika muri labo bisubirwe mu byose uko byakabaye nibarangize bige nibugira ubwenge niburi wawa niburi wowo erega niyo dufasha mikrofone ukuri kw'Imana uyitumenya ko uyu muntu yize cyangwa atize uyitumenya niba ubwenge afite ariko ku ishuri niba ari ubw'iwabo uyitumenya niba yoba umugabo cyangwa atoba umugabo uyitumenya niba bo butuma ijambo agaserukira abandi cyangwa niba ari uwaha muri ba nyirasenge n'ababyara be n'uwaha ukwigira ese turi kumwe ba Ndio. Haleluya Imana ibwira Salomo Bwana sifiwe n'abatindiye Bwana sifiwe iramubwira ngo saba icyo ushaka ari pose adahubutse nta ntambara yabaye Imana iramukubiriza mu gitaramo ngo iraruha ngo yinjira mu rusengero ngo abatambyi bakitahanze ngo aritonda Bwana sifiwe ngo yibwira ijambo rimwe gusa ritoya atuje barebwira ngo Mana ngo mpereza ubwenge ma Salo nikukeneye muri isi ya rurema ibi birahari ibiri mu isanzure ibiri kuzimu ibizwi n'ibitazwi haleluya ibyizane nikushaka Salomo mbwira kimwe ndakiguha cyose uko cyakabwa abwira Imana ngo miye sitwaye Bwana sifiwe arabwira ngo mfite ijambo saba Salomo pereza ubwenge Imana pereza ubwenge biravuga ngo mubamwe wanjirije n'abariho n'abazose tawuzonganya na Salomo haleluya Imana iramubwira ngo kuko utasabye kwabanzi batsindwa tusabe ubutunzi iramubwira ngo mbuguhanye n'ibindi byose uburyo bwo kwitondera amategeko y'Imana tubikura mu mbaraga z'umwuka w'ubwenge mu Bakorinto baravuga ngo bamwe baheshwa n'uwo mwuka ubwenge haleluya abandi baheshwa n'uwo mwuka kurondora ubu tuza turondora twicaye si ngombwa ngo twese dusirimbe cyangwa dusaragurike ariko kuri kw'Imana twicaye hari
kubw'umwuka w'Imana twahawe tuba tumenya bari mu mwuka n'abanyamubiri tuzi ababandi hariya tuzi nabigira ibintu tuzi n'abategereje umwami ko azagaruka ngo duheshwa n'uwo mwuka kurondora z'ubwenge bwose bw'Imana. Haleluya haleluya. Erega turaziranye bavandi, erega turaziranye. Nushaka utuze ureke kwisigura, ureke kwivuga ibigwi, ureke wikwisobanura turi mu ruki. Ukuri turakuzi ko ari kuri, ukuzi niko abantu bakuzi hano. Imana yabahaye umwuka w'ubwenge, ubwenge barabufite mu mitwe. Ese turi kumwe ba? Ndio. Abakomediye turabazi. Haleluya haleluya. Kandi ntibari mu gipindi cy'abakomediye ariko ukuri kw'Imana humukomediye uyu arababwira inzira y'ubugingo. Paulo nasira ngo batambutse ku isabato umukobwa wuzuye abadayimoni ngo ahita avuga ngo ngaba abantu b'Imana, ngaba abantu b'Imana, kandi barababwira inzira y'agakiza nta kindi bababwira. Niba biri gusa ni Paulo nasira, abandi bose mukuraho, abandi bose mukuraho. Haleluya haleluya. Ni mukuraho ni babiri nibo bonyine gusa muri iri teraniro ryose bababwira inzira y'ubugingo, inzira y'agakiza, inzira y'amahoro ni Paulo nasira. Abandi ibyo dukora byose aba bantu bafite ubwenge bwavuye ku Mana, aba bantu bafite umwuka w'ubwenge bwavuye ku Mana. Ha? Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Akindi biravuga ngo ni igifugo icecetse ngo bazabagira ngo niki, ngo bazabagira ngo n'umunyabwenge. Ha? Kumbe gutuza, kumbe guceceka ni inzira z'ubwenge. Kumbe haleluya haleluya. Kumbe ni indikatere z'ubwenge. Ubwenge bwavuye ku Mana, ubwenge bwavuye ku Mana. Si ibitekerezo, si yo nkomoka, si amaraso, si amahame yanje, ni Yesu umwana w'Imana. Bibiliya yavuze ngo niwe waduhindukiye ubwenge buva ku Mana, niwe waduhindukiye ubwenge buva ku Mana. Yasanze turi inshakura. Haleluya haleluya. Yasanze tudaturirimba ikorari tukiba, tukavuga, tugatukana, tukuzuzwa, tugasambana, tukerekwa, ariko ubwenge bw'Imana umaze gushika muri twebwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwarasobanuye cyane. Imana muheze Imana ibyayo, muheze na Kaisari ibyayo. Mupeni Mungu yaliyo yake, mupeni Kaisari yaliyo yake. Avandi erega ubwenge bw'isi uzi gukira isitari yo gukura mitike na minervari y'abana, uzi bitaramo byo kwiyubaka, uzi amayeri n'ibindi byose, ariko ubwenge bwavuye ku Mana buza buduhatira gushaka we wenyine. Haleluya haleluya. Bibiliya ikavuga Bwana asifiwe ngo ahirwa bafite mu mitima yabo inzira zigana Siyoni ku Mana. Nico cyonyine gusiyo bagana ubwenge bwabo nubwo gushaka Imana. Paulo yaravuze ngo abo izo ndyarya nizo nteka mitwe nabo bahanga bose bitwaza Imana ariko atari cyo bagendereye. Yaravuze ngo nababwiye kenshi nirandubu ngo ndababwira ngo nabanzi b'umusaraba wa Kristo ngo biratana biteye isoni ngo Imana yaboninde. Haleluya haleluya. Nababwiye kenshi n'ubu ndababwira ndira ngo biratana biteye isoni nabanzi b'umusaraba wa Yesu Kristo Imana yaboninde. Mugabo yarambwiye ushize ngo dutegura igiterane cya fundraising ngo azovamo yose. Bwana asifiwe. Kizoba ari kinini cyane cy'ifaranga ngo tuwe bazishaka mu bantu dukora. Aha undaheretse kumbwira ngo iryo zina ryawe kandi muri uru rugenzi ndi hano twatwicaye hano kuryo zina ryawe urabona ukuntu wo iri zina si yo gushaka amafaranga, niryo kubahisha Imana no gutuma umwana w'Imana himbazwa. Nyuma y'izo nyungu izindi zose ziragapfa zitabonetse, izindi zose Imana izoza impore. Haleluya haleluya. Bwana asifiwe. Imana ngo niduha kuba muri Kristo Yesu ngo waduhindukiye ubwenge buva ku Mana.
Bwana sifiwe. Niwe bavandi. Niwe. Mana abwiye Dawidi yamubwira ngumwana wawe ngo niyitondera amateka n'amategeko yaje. Urumva gato? Ndagira ngo mbabwire abavandi. Ndagira ngo mbabwire amagambo nkangahe y'ingenzi cyane muwe maso mwese. Mana abwiye Salomo, yabwiye Dawidi ngumbwirire Salomo, umbwirire umwana wa. Imana amaze kumubwira ngo ndirahiye ngo ingoma yawe ntizazungurwa na rubanda. Ntibibaho. Umwana wawe urukiryi rwawe amaraso yawe wavuye mu nda yawe ngo azicara ku ntebe y'ubwami ngo imbere yanje iteka ryose ari umwana wa Isiraheli. Ariko ngo uzamubwire aya magambo ngo niyitondera amategeko yanje ngutegetse nagendera imbere yanje. Basuri niba ushaka gukomera. Haleluya. Niba mushaka gukomera, niba mushaka kubiranga, nibirangire muri media. Ariko aha muri ulimwengu wagiza abadayimoni bazi ko nizeri baho no mu wabagoye ntabamo, no mu nama batanga muri Nigeria z'abapfumu tibazamushiramo, bazi ko ari gihwahwa rakibaho. Ni ikintu kiraho gusa kiraho. C'est un type sans influence. Sinzi ni ikintu kira igikatsi. Hari abantu bagira ubukristo butagira icyo bwungura Imana, ntibugira icyo butwara Satani. Naba Bibiri iravuga ngo bapfuye bahagaze. Ngo nibicu biteregamo. Nibiti by'inkoko. Haleluya. Uzugenda wibaze none ugere mu cyumba wibaze uvuga ngo ese mbangamiye ubwami bwa Satani muri isi. Niki mbangamiye ubwami bwa Satani? Nusanga ntacu bangamiye ubwami bwa Satani, uzobuhuje na Satani. Nusanga utagoye Satani, uzoburu inshuti ya Satani. Nafunga umusumwe kuri YouTube. Yakubwira kandi ariko ntacyo kabamarira. Kokera ko kaje kandi kagiye gusohoka nta rindi yobona aho ritambika litagahitanye. Aravuga ngo ari mu masengesho ngo agiriye rekwa ngo hayasenga ngo Imana iramwira ngo ese ngo urashaka ngo urumva wo kwihanganira intambara kizasunzwe. Ati gute? Urumva wo urwana n'intambara zarwana nazo. Buriya mbabwire bavandi, iyo ubangamiye Satani muri gisi uzuhura n'umujinya w'abazimu utarabaho. Isuri y'abazimu kuri isi. Tuzuhura n'amakurutu y'abazimu. Tuzuhura na Mana yo mwijuru. Baza batumanaho abo muri Bangladesh na Komoro, inyanja zose zo kwisi zizazirekura. Amarembo y'ikuzima kuguruka. Imyobo n'imiriro bigacucumuka. Amaze bikakubangamira. Haleluya. Ariko biriravuga Bwana sifiwe. Haleluya. Ngo niba Yesu Kristo ari mu ruhande rwacu, ngo umubisha wacu yaba. Niba Yesu ari mu ruhande rwacu, ngo dushobozwa byose na Kristo usuduha imbaraga. Tunayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Haleluya. Haleluya. Dushobozwa Bwana sifiwe. Atukuzwe. Dushobozwa kubera upasiteri. Tunashobora kubera intebe imbere. Tibibaho. Tunayaweza yote katika yeye. Dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Bavandi. Ikizo kubwira uzurya mudasenze bugacuta rwanya. Uza wigendera mu gitondo nta masengesho yo mu gitondo ukama wirwa salama salimini. Wowe uzutekereza ngo isi yubamye Satani yarekuye za misile za balistike continental. Yarazirekuye arabomba arasandaza ibirangirira bifurira. Abanyamwuka bakandagira ramara. Uzutekereza ngo niki cyakubayeho? Uzutekereza iki? Abandi bazavyuka ingenzi zitandatu.
baza basenga sinzikira kibabaho niko gutabara ni buri kanya ni za aerodrome za zindi zo kumagukinga gusa ibisaso ibibomba bya satani ni buri kanya gusa ngaho sinzira amajoro abiri urebe ikizakubaho ariko urasinzira wowe uraryama nta kibazo uradagura nta kibazo ureba amafilime yose nta kibazo urasinzira ukagukeraho ukagona nta kibazo ugitondo urabyuka ukigendera uzugira ngo ayo mahoro wayakuye ayo Biblia iravuga Bwana sifiwe ngo kuko abo turwana nabo ntibagira inyama n'amaraso n'imyuka mibi y'ahantu ho mwijuru intwaro za satani intwaro se ngo numuhanga kuzirwanisha niwe wa mbere ntazateba satani ntazarasira muri 2 metre ntazarasira muri 3 metre azarasira muri 0 metre azashitse intwaro ye neza kayishitse yamara kare kuruko rwakabaye azahinguranya birangirire haleluya Bwana sifiwe sana bakristo dusange guhamagarwa talumbe tainalia tuamuke sisi sote kufukuza mashetani kumiliki nchi zote tutashinda tukiomba Mungu atusaidie watu wengi hawajui njia ya kufika mbingu inzira iyi muri mu gukiniramo iyi yabayenga kandu kudufyeri akandi ko kwiza kwidayingamo inzira yananiriwe mwabagabo amaparuwasi arasiba ibirangirira abagabo bagurutse abagabo bata bobo ibi abagabo bagaza haleluya aha niyo bananiriwe aha ututuyeru tutundu twaha two kwikora ibyo abantu bikora ahangaha bavandi Bwana sifiwe ni mushakashake ibyahishwa abanyabwenge haleluya Biblia iravuga Bwana sifiwe ngumva amagambo yanje ngo akayakomeza ngo azabari nkiki wubatse he wubatse inzu ye ku rutare imvura igira gute imivu igira gute iratera umuyaga ugira gute urahuha byose byikubitahe ntiyaba gute ariko umupfapfa we ngo yubatse inzu ye hehe ku musenyi umuyaga ushe imvura iragwa imivu iratemba ngo biyigira gute ngo kandi kugwa kwaye niko naringiye kuvuga ngo kwagize gute kwabaye kuri aho nako naringiye kubabwira muci zose zari ziyagaze zirimo amateleviziyo nibiyo muri dushe no muri toilette muci zose zari zifite amawuwa televiziyo ekara zose zari zifite ahantu ho kwicara harimo amafoto y'umugabo n'umugore n'ay'abana na anniversaire n'ay'abakwe n'abahungu babo bakoze ubukwe ubwo hari muci kukazuba gakeya n'akayaga gakeya tondo kwezi ku 11 kuzabihinyura tondo kwezi ku 10 ndikuraza haracyari mu kwa 8 haracyari mu kwa 7 haleluya ibitaramo byo mu kwa 7 ibitaramo byo mu kwa 8 akazuba katse televiziyo dutunza bari hanze babatubaza ngo ariko batambye neza ngo noreze nimero yawe ngo ni 0873451819 kagiri ukama umva ngo mu mufuko ukareba ariko ngo twasenze ba ngo ejo ngo Imana yakoze itonde ukwezi kw'icumi imihindaganira tangire mu kwa 11 tuzoreba final haleluya niko buzima tubayemo ubuzima bwo kwigira ibyo dushaka sinzi ibyo twigize twarangiza ni mwitonde ukwezi kuri imbere kuraje Biblia irantangaje yaravuze ngo kandi kubwo kwayo kwabaye gute hari abantu bose batekereza ngo bazogwa mu ibanga ngo tureke kumenya makuru Biblia iravuga Yesu aravuga ngo kugwa kwabo kuzoba kunini umuntu azagwa agakunduka Kigali yose ikabimenya uburaya bukumva imyonga akigigiza hasi ngo twese tugahita tumenya ko yaguye go agahorera refera suzu ndakibiba mu ngo kugwa kwayo kuzaba kunini cyane haleluya umugabo umwe ngo yatonganye n'umugore ngo aramurenge
yitegereza mu gakoti yari yambaye wa mugore ngo mutere inyuma y'igipangu ahita yigigiza hasi ngo gigi abaturanye baze kureba batese umugabo basanga arimo arashaka aho yinjirira mu nzese bigenze bite bate simbisi niki kigigije ahanga ati ni ikoti nambaye ikoti niryo ryivugije kwa kundi ati nari ndirimo nari ryambaye niryo ryagize kwa kundi ndagira ngo mbabwire bavandimwe mwitonde ukwezi kwa 11 imyonga yawe yo kunanirwa tuzayumva imyonga yawe yo gucogora haleluya haleluya Biblia iravuga Bwana sibiwe tukuzwe wari kwabo data yampaye ngo ndabapfunyitse mu biganza byanjye abo data yampaye ngo ndabapfunyitse mu biganza byanjye ngo ndahubasha kubavuvunuramo ya bakristo ubwenge bwavuye ku Mana buri ubwenge twabaza baza iminota 3 tukagira iminota 18 ngo nagasirimba ngo kiminota ngwibiri abantu bataraseka ndi turaceceka mupaka ugeza dusekeje ensemble yose twarangiza tukagira myinshi ngo erega gufashwa sikiki haki bahaca maranga muti uri y'abaporo tibazi gukorwaho na sente no gukorwaho n'umwuka wera w'Imana tibazi gukorwaho na l'art de combiner les sons d'une manière avec émission de voix concordance rythme n'ibintu byose bijanye tibazi gukorwaho no gukorwaho n'umwuka w'Imana Bibiliya ivuga ngo umwuka ukuri naza ngo azagira gute ngo azatsinda bisi abemeza ibyaha owe umwuka utazukwemeza kuza w'ibicyacu mituba imbere y'Imana warangiza akakwemeza gutaruka hariya umwuka wahe umwuka utazukwemeza kuri umuntu uriki wagabanije imyaka yawe iyo wanditse sicyoge wavutse warangiza umwuka ntakwemeza ibyo ubamo n'ibyo wakoze warangiza ngo yakubwiye ngo utaruke kama kuimba na shetani anaimba kuimba sio njia ya uzima na kuambia usijivune natangaza mulango Bwana sifiwe natangaza mulango wa uzima. Mulango wa uzima ni nani? Mulango wa uzima ni Yesu. Haleluya! Haleluya! Mulango wa uzima ni Yesu. Imana ibwira Dawidi, sinzi uko nabatindiye kandi ngiye kurangiza. Iramubwira ngo Dawidi, umbwirire umwana wawe ngiye guhereza ingoma. Umbwirire umwana wawe. Umbwirire abanaziri. Umbwirire abasore bo muri Kigali. Ubambwirire ngo ibi nibyo bintu bitatu tuzagenderaho jewe na. Ngo nibitondera amategeko yanje. Ngo nzobabera Imana. Ngo bazombera abana. Nzobabera se. Bazombera urubyaro. Muvandi, urashaka kuba umwana w'Imana? Va mu madini, va mwijwi, va mwivuga butumwa. Haleluya! Haleluya! Ngwino hinduka hita ku mateka n'amategeko y'Imana. Ngwizakubera Imana, uzayibera umwana. Izakubera umubyeyi, uzayibera urubyaro. Ngo kandi uwo mwana wawe ngo nacumuraho ngo nzomuhanisha hano gatoya cyane. Nibimucika nanyerera agasanga yancumuyeho, Imana iravuga ngo nzamuhanisha hano gatoya cyane. Ngo kandi imbabazi zanje ntizizamwomorokaho ngo kuko zomorotse ku nzu ya Sawuli kibizoba zomugumanira imbabazi. Ariko ngo niba naniranye burundu akigira ikigenge ngo nzagira gute? Nzagira gute? Imana iravuga ngo nabwo ngo sinzamwaka ingoma. Ngo nzoyaka umwanda we. Nzoyaka umwuzukuruza. Nabwo nzomusigariza gace gatoya kubera Dawudi umugaragu wanje. Nimweze si cyubahiro ba. Haleluya! Haleluya! Nabwo Bwana sifiwe. Imana Bwana sifiwe. Yarashibwira Yoshua iramubwira umugaragu wanje Mose yageze gute? Ngo yapfuye. None haguruka uyobore ubu bwoko. Ngo kandi iki gitabo cy'amategeko tukagire gute? Kugira gute?
bwicare bakicara nubabwira ngo bisonzeshe ntibagire fraude muziki tuma dutangaza amafungo abakristo bamwe bakarya abandi bakanywa primusi nuko ibyo tuvuga turi birara twovuga duhagaze mu ijambo nka Yesu ntawogira fraude nta utofunga haba n'umunebwe yoreka itabi yoreka kanyanga indaya zamaraye zomara iminsi 3 zitarongera gusambana ariko tuvuga ibintu turi baru wawe ibintu bidafatika uyu mwana wacu we mwana mukuru wacu bwana sivyo avuga ngo amateka ngutegetse none ngo ni witondera amategeko yaje basore muraha urashaka gukomera urashaka kurama urashaka kugira agaciro urashaka kugeza imvi zibaye uruyenzi Imana ikiguhetse mu mugongo wawe yaravuze ngo nzabaheka ngo kugeza imvi zibaye uruyenzi sinzabajishura haleluya sinzabakura nimwitondera amateka n'amategeko y'iki gitabo ngo mukayitondera Imana ibwira Yesuwa ngo ibyo nubikora ngo aho uzokandagiza ikirenge ngo ndahaguhaye aho uzokandagira ndahaguhaye si wowe uzorwana nije uzorwana si wowe uzohangana nije uzohangana ngiye kuvuga akajambo gatoya gira mukumve Imana babwirira ijambo amakanisa azayirirwa acikamo ngiye kubabwirira ijambo nta mwiraburo woca mu kanisa nta muhungu nubwo bari umuhanga nubwo bazi gukubitiranya indimi nubwo yogira indimi zitatu nk'izinzoka tiyoca mu kanisa Imana iyigaye gatore izimwaka abantu ikabahereza amahirwe niko Imana izikora bavandi haleluya Imana ikugaye izikwaka abantu niyo nizibaka umuntu ikabahereza uwundi n'Imana izibikora subwenge sivukano si famille si ubutyoza si ubuhanga Imana ikugaye izikwaka abantu ikabahereza runaka niko Imana izikora ibyo twirwa dufana hano ngo induru mura Imana yabwiye Kayini ngo se nukora ibyiza tuzogira gute Kayini we nukora ibyiza haleluya nukora ibyiza tuzemerwa yababwire ntako nogira ngo mbakonveke nta bwenge nta buhanga bubaho nubwo no bahemba bikabije ubusa nubwo noza amasura mu gitondo nimugoroba igihe cyose Imana itakinishimiye mu mibereho yayo yo naka ibyo yampaye ikabihereza nyakuya ikabihereza umwana haleluya yabyatse Abisiraheli ibihereza umwana wa maraya banze kwagabana w'igicibwa wangajwe uri inyuma uwo ninde ni Yefuta bwana sifiwe Yefuta umukozi w'Imana abagango basigaye mu murwa baragabanya amaparsele barariye umwana w'amaraye baramwangaje ngo ageze itobu ngo akoranya abantu biguguzi ngo akazatabara agatabaruka haleluya ariko yataha nijoro we ntarare muri fete ngo watsinze urugamba ngo akarara mu cyumba yambaza Imana ya Isirayeli karara hamagara izina ry'Imana wamutumaye niyo Bwana ni kama muri Sayuni hawatatingizika daima na milele umuntu nakurusha gusenga nakurusha kuba imfura kandi ari masengesho byanga byakunda uyu mwaka uzamamara ariko utaha azokunyuraho tuzomenya icyabaye tuzomenya icyakubayeho Ahabu yuri igare sinzi niba ari vewitiri bari yihe murabisoma mu gitabo cy'abami ngo arekandagire Eliya ati mubwira yirukwange ariruka n'igare muri convoy ya president murumva naho
asanga Eliya we ngo yasigaye mu gitaramo. Haleluya! Ngo yunama kangahe karindwi kose. Hanyuma ni wari ati ntakanje ubonye ati ndakombonye. Ngo ageze karindwi kose ngo umugaragara mubwira ngo mbonye agacu gatoya. Ngo kangana n'ikiganza cy'umuntu. Ngo aramubwira Bwana sefiwe. Ngo imvura y'impanguka nigiye kugwa. Ngo umwuka w'Uwiteka kuri Eliya. Ngo aracegura amaze ngo arafutuka. Ahabu ngo aracyakata hariya. Ese ne hariya. Aha imbere ugiye za Nyamata cyangwa ugiye. Ngo aracyakata Eliya ngo we. Ngo asanga Eliya yarashitse Yezereli yarara yakuyemo kamba mbiri yoze yarangiye. Kandi nta gare nta farashi nta modokari nta moto. Ndagira ngo nkubwire aba bose babahanga babatekinisiye. Ndagira ngo mbabwire abasore basenga Imana hano. Abakobwa banze kwiyanduza mu by'ubugingo. Haleluya! Bazafata farashi y'umwuka wera w'Imana. Bazabatanga kugera iyo tugana. Pande. Bazabanyuraho. Bibiri avuga ngo basore imigenda bazacogora baruhe. Ariko bategereza Uwiteka ngo bazasubizwa mu imbaraga n'integesho. Ngo bazambikwa amababa bazatumbagira mu kirere k'ibisiga. Ngo bazogenda ntibazonanirwa. Ngo baziruka kandi bazacogora. Haleluya! 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 Tutaota mabawa tutaruka kamande waganga tutaruka kamande waganga Haleluya! Ariko abisimana iyo baturusha ifaranga n'igifaransa bakaturusha n'umwuka akacwari gashobotse. Ariko baza bagendiriye bakavuga igifaransa bakaja muri nations ni bagakonko bakamanuka twagera mu gitaramo bakaba abapeyiza bakayoberwa iyo bigeze. Bagasanga abasore batize primaire buzuye umwuka wera w'Imana isumba byose. Bagasanga tuzuye umwuka wera w'Imana. Haleluya! Haleluya! Ariko bakamenya ko twagendanye na Yesu. Wagendanye zoza nteri sariyuti ngurekoka nuko nitwa duhura zoza nteri sariyuti nimbara ngurekoka. Yararirimbye hariya mu gitaramo cyo kuwa gatanu. Ubwenge burashira ibivumvuri biraza za Saruhembe na Vunderi inzuki ibintu byose birivangaha bikubita jamu biragongana amatara aracana byanga kubisanya. Yararirimbye ngo alongola kasone oya kotala Azana bomoe kono Yesu alongoli gasoni Masia Yesu akambeliga bomoe Azana kana kotelegana na mukilie Yesu mwazana kana na misoe kono Yesu Esi esi kana kai Vida gaiva Ene peshe pli Esala kana kotelegana na mukilie Osubazala kana na misoye Kono Yesu Esi esi kana kai Ala vida gaiva Ene peshe pli Oya kotala kuzabona Yesu. Dutegereje kuzabona Yesu.
hari igisaza kimwe kirabura nza nkunda ukivuga nakibonye kuri WhatsApp ngo ni David Senko. Umusaza yaravuze ngo tumaini langu ni kumuona Yesu na tumaini lingine ngo hata nizikwe kaburini ngo niwe wa kwanza katika ufufuo ngo tumaini langu ni kumuona Yesu. Haleluya, haleluya. Tumaini ni kumuona Yesu. Ha? Nuvuga ngo ibyiringiro byanje ngo nukuzabona Yesu. Ngo nubwo no banarapfuye ngo ibyiringiro byanje nukuzabona Yesu. Ngo nubwo no hambwe kusimu musi butaka. Haleluya, haleluya. Ariko ngo zobe mu muzuko wa mbere ngo ibyiringiro byanje nukuzabona Yesu. Tumaini langu ni kumuona Yesu. Sina tumaini lingine. Nta bindi byiringiro mfite. Sintegereje gusengerwa. Nta mavuta yavuye muri Israel integereje. Gwararangiye bansengeye ku pastor rimwe. Abantu bazama ngo bishop ngo bande mwe. Ntabimba. Uzuko bimeze kuri jewe n'iki giti cyo muri Bangladesh. Kintwaike. Nikigwa kigwe nikitagwa kihagarara. Ndikizongwaho ntacyo kintwaye. Utwo nutuzi na twino. Tumaini langu ni kumuona Yesu. Ibyiringiro byanje no kuzabona Yesu. Tumaini langu ni Yesu. Tumaini langu ni Yesu. Tumaini langu ni Yesu. Milele hata milele. Haleluya! Tara ano. Sina tumaini lingine. Wewe. Ya afishi. Tabimbamo ntani bibi wacu bazabigira. Kasanga babigise. Tima turambira ngo ukora afishi. Uzorinda mfa. Tegereje gusa ko Yesu azaza. Kuko abantu bamaze kunegwa bazabashitura ngo nanaka zaba hari niko gutera moto umugere kugira ngo igende. Kugira ngo babinginga inzira zose. Bamara bakameza bafata umuntu gutya na mikoro. Kagire. Uko ngo azoba hari. Kosagize gute Bwana se. Nimubwira abantu ko Yesu azaba hari. Abazoza bitavye Yesu bazahura na Yesu. Abazoza bitavye Yesu bazahura na Yesu. Ndio. Abazoza bitavye Yesu bazahura na Yesu. Na Yesu ni matajiri. Haleluya! Walio na Yesu ni matajiri. Biblia inavuga ngubwenge bwavuye ku Mana. Ngo icyambere buraboneye. Ta muga yubugira mu bantu. Ngo buzabuhumura kamavuta y'igiciro cyinshi cyane. Shaka guhumura neza n'ubwenge ngo burabone. Icyakabiri ngo bwemera kugira gute kugirwina ngo ubwenge bwavuye kuma abasore ababwira ati basabumva abantu barananiranye burundu. Ubwenge bwavuye ku Mana ngo bwemera kugirwina niko Yakobo yavuze. Cyagatatu ngo nubwo amahoro. Iyo tumaze kubugeraho neza tuba abanyamahoro, abagwaneza, ifura, inyangamugayo. Niko ubwenge bwavuye ku Mana umera buduhindura abanyamahoro. Abanyamahoro nabazi kuyahesha abandi. Imbuto z'amahoro zibibwa ngo zibibwa mu mahoro. Nabazi guhesha abandi bantu amahoro. Amahoro si abanza, harabanza ubwenge bukabona kuduhesha amahoro y'Imana. Bukazamuka bugasingira amahoro y'Imana. Bukaza bukayashira mu mitima yacu. Tukumva turatuje. Tukumva turahagije. Tukumva turanyuzwe. Muri byo yaravuze ngo nje numva mpagijwe n'uwo Yesu namenye. Numva mpagijwe n'uwo Yesu namenye. Toro rya Kristo. Muri hose ya Bibiliya yavuga ngo umuntu nabura ubwenge ngo Imana izagira gute? Zamureka. Ngo ireke n'urubyaro rwe. Narwo ubwe ngo ireke n'abana n'abazamukomoka ngo izabareka. Haleluya! Haleluya! Bavandi iki nico kizatuma womatana n'Imana iteka ryose nukugira ubwenge. Nubura ubwenge Imana izakureka. Imana izaguhanyura.
ubwenge ni bwinshi ariko siko bwose bwavuye ku Mana. Amahoro ni menshi ariko siko yose azanwa n'ubwenge bwavuye ku Mana. Ndabasabira kugira Yesu mu mitima yanyu. Niwe bwenge bwavuye ku Mana, niwe gukiranuka kwayo, niwe kwezwa kwayo. Yesu muri wowe n'ubwenge bw'Imana, n'ugukiranuka kwayo, n'ukwezwa kwayo, n'imbaraga z'Imana mu buzima bwawe. Tushobora kubana n'abantu udafite ubwo bwenge bwavuye ku Mana. Tushobora kuba umuntu mwiza udafite ubwenge bwavuye ku Mana. Ngo buraboneye, n'icyo buvuze kiraboneye, naho unyuze buraboneye, niyo mwicaranye araboneye, niyo mugendana araboneye. Haleluya, haleluya. Niyo muganira araboneye. Kandi muganira aho kubakwa ugashira, kumva wakubutse, kumva sinzi waryama nijoro ukazura turi mu bikunduke, ukazubona imyobo yakuzuye, ukabona injangwe ko ziragusimbira mu mfuka w'ikoti n'ibiki byabaye. Wiriye uganira ibiki, wari mu biki n'abandi. Ariko abafite ubwenge bw'Imana muza muganira nijoro ukazurota makorasi, ijuru ligakinguka naona mbingu zimefunguka na Yesu yu mkono wa kuume akinikaribisha, karibu mwanangu na upumzike. N'ubwenge bwavuye ku Mana. Harahiri wabafite ubwenge bw'Imana, ngo Imana izakomeza ingoma yabo, Imana izakomeza intambwe z'ibirenge byabo. Utangiye gukorera Imana, shaka ubwenge bwavuye ku Mana. Imana izaguherekeza mu bwenge bwayo kugeza mu buvivi, kugeza utakibona. Dawidi ngo yageza atakibona ibirorirori, ngo Imana igihagararanye na Dawidi, icyubahishije ingoma ya Dawidi, ikiyesheje agaciro iteka ryose. Akora remize abisingiriza undi. Iki gituma abantu benshi abakozi b'Imana badakora remize mu masengero, biramurangirana bakamusezera gifite imyaka 34, yisi kamusezera gifite imyaka 27, abandi kabasezera batarageza 60. Niki cyabaye nico bapfa n'Imana hirya, iriya hirya nico bapfa n'Imana, iriya hirya nico bapfa n'Imana. Akako hanze siko akasiko kazaga senya umuntu adasenywa n'icapfa n'Imana mu ibanga. Iki Imana yagaye hirya, iki Imana yagaye. Ubwenge bwavuye ku Mana ni Yesu umwana w'Imana. Buraboneye, n'ubwenge buboneye, ntibugira kandi suburyaga subutaka sutuye siki. Sutundu ndasiga basengera umuntu ngo niyambura ubusa, ngo Imana yavuze ngo ambura ubusa. Abadamu bakamahera kuri wagisi, ngo Imana iravuze ngo gira Imana ubwenge bw'isi. Yesu yaravuze ngo abana b'isi bagize ubwenge, abana b'isi haleluya, haleluya. Mwarambwiye ngo igituma ngo ndaza muri faranga, ngo wowe nguzamuza icamba mu materaniro, ngo wowe nguzamuza icamba, ngo ninde wosiguha. Nta mpamvu. Ziko mu bintu bigisi yo ni ku Mana ifaranga zitarimo, ziko mu byo Yesu yapfiriye ifaranga zitarimo, nzi mu byo Yesu azahamagara umunsi wo kuzuka nta rukuta na rumwe ruzozuka mu yazosanganira Yesu. Tuzosanganira umwami twavuye mu nda ya mama, ntacyo twambaye, tuzosubira mu nda y'isi tugize gute? Azana bomoe kolo Yesu alongoliga soni, Masia Yesu akabeliga bomoe. Boya 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 kutana Azana bomoe kolo Yesu alongoliga soni, Masia Yesu akabeliga bomoe.
Mosikana Yesu akosuka wapi amebelanga bomeno amebelanga bomeno alobelanga botutu apesanga eloga sekelea esego sekelea kobonga na vi Mosikana Yesu akosuka wapi Kolimo shesile bebi singa zembo Kolo Yesu alonga winga soni twese babwira kantu gatoya turi kumwe namwe niko turangirizaho twese tuzi ibigo bizabyiga neza n'ibizabyiga nabi ninde wofata umwana we